langsung ni menre ko mimbare taton ni di mimbare sila ada teri magina teri na bita nang kalinga yaro mimbare teri nang kaling kumakada sige mana ka mimbar teri ustad bicara gay mapada mo to hempota ya masa mulai makelo mulai mangaji agami kota-kota ni makotoro jadi nang kalinga na bitero mimbare teri akira bita mamu teri nasa wiseng elo nakasalay natamaka ko po jinna narekota leja ka pidato ni Nabita pidato terakhirnya permohonan maaf aseniga ri palau tapura ko pediki tona nigi pro wakada kadaya tona nalepain rekku sabakung kain rekku koridi masiri ka di pada masyar narekko diadili na naita ka Nabi Adam si bawah umatna nasaksikan ka Nabi Idris si bawah anak umatna jadi kung kari palawang at tapur ko babatona kung kapuro kadakadaya tona araw permohonan maaf na nabita pura ron no ni dilema-lema ni diali magkada ni nabita ri pangulutani ali ikot cemmeka wah teri ni pangulutali nasa nasalay tongin ni apa sa binabita ikot cemmeka kupura kamu cemme salayon ronge taro na salale ko nilalang apa elo ni tamat ko Jibrilu natatangi ka minyak oleh di surga na apa Jibrilu pertama sumpayagi ka ako ni Ramon ro dasar di parlui kung kata pura di cemme biasa kalan susumpayagi sa bitaw Ramon sa dasarna jadi letu ni di bolana leu ni tamang kangulu pamong kangulu na dito gaga makada ni panguluta makada ni Nabita wa Aisyah akka ni uluk wa Aisyah namu pasandre kwaromu jadi melo di riwa si polo jadi kumita kita madang riwa magati ra akka Nabita akka ni uluk wa Aisyah namu pasandre kwaromu nakka ni ulun nalakay na napasandre jadi panguluta Aisyah tu dan ni napa ulun na Nabita diarona jadi kira-kira ro agak antara duduk dengan tidur mirip nariwan ni ro kasih lakain na naraka na iya ro lampun na ro aga senar lampu pelita kecil aga bicara bonena peleng iya ro peleng na melo pede magine lo pede